Tubahaye ikaze mwese abaduteze amatwi ndetse n'amaso, ni kuri Shaka Provisoire n'ubundi turacyakomeje kugenda tubagezaho ibibazo bigiye bitandukanye byibandwaho mu gutegura ikizamini cya Provisoire. Twihuse cyane rero n'ibibazo by'uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki kimenyetso gitanzwe n'umukozi ubifitiye ububasha cyo guhagarara kireba abandi. Ikimenyetso gitanzwe n'umukozi ubifitiye ububasha cyo guhagarara kireba abandi. Mbese urabona uyu mukozi ubifitiye ububasha none atanze ikimenyetso, none ubu kirareba bande? A. Ku bakoresha umuhanda bamuturutse imbere. B. Ku bakoresha umuhanda bose bamuturutse imbere n'inyuma. C. Ku bakoresha umuhanda bose bamuturutse inyuma. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe ahangaha uri kubona igisubizo cyabikiye? Ese ni A. Ku bakoresha umuhanda bamuturutse imbere. B. Ku bakoresha umuhanda bose bamuturutse imbere n'inyuma. C. Ku bakoresha umuhanda bose bamuturutse inyuma. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha igisubizo twihuse cyane ni B. Ni ku bakoresha umuhanda bose bamuturutse imbere ndetse n'abamuturutse inyuma. Ikimenyetso atanze kireba abakoresha umuhanda bose bamuturutse imbere ndetse n'inyuma. Twihuse n'ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri: ubugari bw'imizigo yikorewe n'ibinyamitende 3 n'ubwiyikorewe n'ibinyamitende 4 bifite cyangwa bidafite moteri kimwe n'ubwiyikorewe na rumoroki zikuruwe n'ibyo binyabiziga ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Ubugari bw'imizigo yikorewe n'ibinyamitende 3 n'ubwiyikorewe n'ibinyamitende 4 bifite kandi bidafite moteri kimwe n'ubwiyikorewe na rumoroki zikuruwe n'ibyo binyabiziga ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Mbese ni ibihe? A. Santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. B. Ubugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe wahitamo iki ahangaha? Ese ni A. Santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. B. Ubugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twihuse rero ahangaha igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya gatatu. Ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira. Ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira: A. Umuyobozi. B. Umuherekeza. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Umuyobozi. B. Umuherekeza. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese ahangaha wowe wahitamo ikihe gisubizo? Ahangaha rero twihuse igisubizo ni A. Twihuse igisubizo ahangaha ni A. Umuyobozi. Ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira umuyobozi. Ikibazo cya kane gikurikiyeho: mu gihe utwaye ikinyabiziga uva kuri A ugana kuri B, iki kimenyetso kiri mu muhanda kivuze iki? Mu gihe utwaye ikinyabiziga uva kuri A ugana kuri B, iki kimenyetso kiri mu muhanda kivuze iki? A. Umuyobozi ashobora kurenga umurongo wera udacagaguye mu gihe cyo guhindukira gusa. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kunyuranaho uretse gusa abayobozi b'ibinyamitende nibo bashobora kurenga umurongo wera udacagaguye. C. Umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kunyuranaho arenze umurongo wera udacagaguye. D. Umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho mu gihe bitateza icyago. Mbese ahangaha urumva igisubizo ari ikihe? Ahangaha igisubizo ni D. Umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho mu gihe bitateza icyago. Batubazaga ngo mbese mu gihe utwaye ikinyabiziga uva ahangaha kuri A ugana kuri B, iki kimenyetso kiri ahangaha mu muhanda kivuze iki? Igisubizo ni D. Umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho
mu gihe bitateza icyago. Twihuse n'ikibazo cya gatanu ku byerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo, birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarurarumuri uretse ibitegetswe, ariko ntibireba amatara akurikira. Ku byerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo, birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarurarumuri uretse ibitegetswe, ariko ntibireba amatara akurikira. Ayo matara ni ayahe? A. Amatara ndanga. B. Amatara ari imbere mu modoka. C. Amatara ndangaburumbarare. D. Ibisubizo byose nibyo. Mbese ahangaha igisubizo cyaba ikihe? A. Amatara ndanga. B. Amatara ari imbere mu modoka. C. Amatara ndangaburumbarare. D. Ibisubizo byose nibyo. Mbese igisubizo ni iki? Ahangaha igisubizo ni B. Amatara ari imbere mu modoka ntabwo arebwa n'ibyavuzwe aho ruguru. Ikibazo cya gatandatu. Ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande, kimwe n'ubwa rumoroki ikuruwe na bene icyo kinyabiziga, ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira. Ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande, kimwe n'ubwa rumoroki ikuruwe na bene icyo kinyabiziga, ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira. Ni ibihe ibyo bipimo rero? A. Metero 1.25. B. Santimetero 30. C. Santimetero 75. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wahitamo ikihe gisubizo? Ese ni A. Metero 1.25. B. Santimetero 30. C. Santimetero 75. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha igisubizo ni A. Ni metero 1.25. Nicyo gisubizo ni A. Karindwi. Ni uwuhe muntu ushobora gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda dutegetswe kubaha? Ni uwuhe muntu ushobora gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda dutegetswe kubaha? A. Umuyobozi w'ikinyamitende. B. Umunyamaguru. C. Umukozi ubifitiye ububasha. D. Umuyobozi wa bisi. Mbese ni uwuhe muyobozi? Ni uwuhe muntu ushobora gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda dutegetswe kubaha? Ese ni A, ni B, ni C cyangwa ni D? Ahangaha igisubizo ni C. Ni umukozi ubifitiye ububasha. Igisubizo ni C. Ni umukozi ubifitiye ububasha. None iki cyapa gisobanuye iki? Iki cyapa bari kutwereka ahangaha gisobanuye iki? A. Iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri. B. Iteme rinini kandi rirerire. C. Ifungana ry'umuhanda. D. Iherezo ry'iteme rifunganye. Mbese wowe iki cyapa urumva gisobanuye iki? Ese ni A. Iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri. B. Iteme rinini kandi rirerire. C. Ifungana ry'umuhanda. D. Iherezo ry'iteme rifunganye. Wowe urabona iki cyapa cyaba gisobanuye iki? Ahangaha ni C. Ni ifungana ry'umuhanda. Iki cyapa gisobanuye ifungana ry'umuhanda. Ikibazo cya 9. Za autobisi zagenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara abiri asa n'icunga rihishije amyasa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira. Za autobisi zagenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara abiri asa n'icunga rihishije amyasa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira. Ni ubuhe rero? A. Amatara abiri ashyirwa inyuma. B. Amatara abiri ashyirwa imbere. C. Rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mbese ahangaha igisubizo wowe wahitamo ikihe? Ese ni A. Amatara abiri ashyirwa inyuma. B. Amatara abiri ashyirwa imbere. C. Rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Twihuse cyane ahangaha igisubizo ni C. Rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. Rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. Twihuse ku kibazo cya 10. Iki cyapa gisobanuye iki?
iki cyapa mbese gisobanuye iki? Muri kukibona neza kuri sikirini zanyu? A. Inzira y'abanyeshuri. B. Abanyamaguru ntibemerewe. C. Agace k'abanyamaguru nta kinyabiziga. D. Hegereye aho abanyamaguru bambukira. Mbese iki cyapa gisobanuye iki? Inzira y'abanyeshuri. B. Abanyamaguru ntibemerewe. C. Agace k'abanyamaguru nta kinyabiziga. D. Hegereye aho abanyamaguru bambukira. Mbese ahangaha igisubizo ni iki? Twihuse rero, ahangaha igisubizo ni D. Hegereye aho abanyamaguru bambukira. Ahangaha hegereye aho abanyamaguru bambukira. Iki cyapa nicyo kibwira umuyobozi wese utwaye ikinyabiziga ukibonye. Twihuse rero n'ikibazo cya 11. Ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere birangwa. Ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere birangwa. A. Ishusho mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango mu ibara ry'umukara. B. Ishusho mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikiranga mu ibara ry'umukara. C. Ishusho ry'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikiranga mu ibara ry'umukara. D. Ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikiranga mu ibara ry'umukara. Mbese muri ibi bisubizo dufite ni ikihe cya nyacyo? Ese ni A, ni B, ni C cyangwa ni D? Nizere ko bamaze guhitamo. Twihuse, ahangaha igisubizo ni A, ni ishusho mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango mu ibara ry'umukara. Ni icyapa tumaze kuvaho aka kanya kiri muri ubu bwoko bw'ibi byapa. Ushobora gusubiza inyuma ukakireba, bishobora kugufasha kugira ngo ugende usobanukirwa neza n'amategeko y'umuhanda. Dukomeje n'ikibazo cya 12. Ikibazo cya 12. Ubugari bwa rumoroki ikuriwe n'ikinyamitende 3 ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira. Ubugari bwa rumoroki ikuriwe n'ikinyamitende 3 ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira. Ni ibihe rero? A. Santimetero 75. B. Santimetero 125. C. Santimetero 265. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese ahangaha wowe wahitamo iki? Se ni A. Santimetero 75. B. Santimetero 125. C. Santimetero 265. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese ahangaha wowe wahitamo iki? Ahangaha igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo mu byo baduhaye, kuko ubugari bwa rumoroki ikuriwe n'ikinyamitende 3 ntibushobora kurenza santimetero 30. Ntibushobora kurenza santimetero 30. 13. Ahatari munsi y'isiro umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri ni? Ahatari munsi y'isiro umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri ni? A. Kilometero 50. B. Kilometero 40. C. Kilometero 30. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe ahangaha igisubizo ni ikihe? Ese ni A. Kilometero 50. B. Kilometero 40. C. Kilometero 30. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha wowe wahitamo ikihe igisubizo? Ahangaha mu by'ukuri igisubizo ni A. Ahatari munsi y'isiro umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri ni kilometero 50. Umuvuduko ntarengwa ni kilometero 50 mu isaha wa velomoteri. Ku kibazo gikurikiyeho cya 14. Umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko amaze kureba ibikurikira. Umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko amaze kureba ibikurikira. Ni ibihe rero? A. Umuvuduko w'abanyamaguru. B. Ubugari bw'umuhanda. C. Umubare w'abanyamaguru. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese ahangaha igisubizo ni iki? Ese ni A. Umuvuduko w'abanyamaguru. B. Ubugari bw'umuhanda. C.
umubare w'abanyamaguru D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha igisubizo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo mu byo baduhaye, haba B, haba A, haba na C, ahubwo uwo muyobozi agomba kubanza yareba umuvuduko w'ibinyabiziga, ntabwo ari umuvuduko w'abanyamaguru. Ikibazo cya 15, ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahure tungahe? Ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahure tungahe? Ese ni A 2, B 3, C 1, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahure tungahe? A 2, B 3, C 1, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha mu by'ukuri ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahure nibura 1. C nicyo gisubizo. 16, iki cyapa kivuga iki? Iki cyapa bari kutwereka ahangaha mbese kivuga iki? A ntihanyurwa. B birabujijwe guhagarara umwanya munini cyangwa C umuvuduko utarengeje. D inzira y'abanyeshuri. Mbese iki cyapa kivuze iki? Ese ni A ntihanyurwa. B birabujijwe guhagarara umwanya munini. C umuvuduko utarengeje. D inzira y'abanyeshuri. Ahangaha igisubizo ni B, birabujijwe guhagarara umwanya munini. Birabujijwe guhagarara umwanya munini. Iki cyapa nicyo gihita kibwira umuyobozi wese ukibonye ko bibujijwe guhagarara umwanya munini. Twihuse ku kibazo cya 17. Ikibazo cya 17, amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimywa cyangwa kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimywa mu bihe bikurikira. A iyo umuhanda umurikiwe umuyobozi abasha kureba muri metero 2. B iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. C iyo ari mu nsisiro. D nta gisubizo cy'ukuri. Ibisubizo byose ni ukuri. D ibisubizo byose ni ukuri. Mbese ahangaha igisubizo cyaba ikihe? A iyo umuhanda umurikiwe umuyobozi abasha kureba muri metero 2. B iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. C iyo ari mu nsisiro. D ibisubizo byose ni ukuri. Ahangaha igisubizo ni B iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi amatara maremare y'icyo kinyabiziga agomba kuzimywa. Twihuse rero n'ikibazo cya 18, itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ikurikira. Itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ikurikira. Ni iyihe rero? A metero 100 ku mwanya ku manywa na metero 20 nijoro. B metero 150 ku manywa na metero 50 mu ijoro. C metero 200 ku manywa na metero 100 mu ijoro. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe ahangaha igisubizo cyawe ni ikihe? Ese ni A metero 100 ku manywa na metero 20 mu ijoro. B metero 150 ku manywa na metero 50 mu ijoro. C metero 200 ku manywa na metero 100 mu ijoro. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha igisubizo ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ya metero 20 ku manywa ndetse na metero 150 nijoro. Nibura ni mu ntera ya metero 20 ku manywa na metero 150 nijoro. Ikibazo cya 19, igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo 2 yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kibari. Igice cy'inzira nyabagendwa kigaruka ku mirongo 2 yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kibari. A ahanyurwa n'amapikipiki. B
ahanyurwa n'ingorofani c ahanyurwa n'ibinyamitende d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese ahangaha wowe urumva igisubizo ari iki? Ese ni a ahanyurwa n'amapikipiki, b ahanyurwa n'ingorofani, c ahanyurwa n'ibinyamitende, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha igisubizo ni c ni ahanyurwa n'ibinyamitende. Aho ngaho haba haragenewe kunyurwa n'ibinyamitende. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma, iyo bwije kugeza bukeye bitewe n'uko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200, udutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe n'umwarimu, iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Iyo bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200, udutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe na mwarimu, iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. a imbere ni itara ry'umuhondo ritwara ibumoso, b inyuma ni itara ryera ritwara ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri, c a na b ni ibisubizo by'ukuri, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese ahangaha wowe igisubizo cyawe ari iki? Ese ni a imbere ni itara ry'umuhondo ritwara ibumoso, b inyuma ni itara ryera ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri, c a na b ni ibisubizo by'ukuri, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha igisubizo ni d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Impamvu imbere ni itara ryera, inyuma ni itara ritukura. Imbere ni itara ryera, inyuma ni itara ritukura. Rero turabashimiye kuba mwadukurikiye, by'umwihariko mwe mugeze kuri uyu munota, turabashimiye cyane. Twizere ko iri somo hari icyo ryabafashije. Rero turacyabaha ikaze kuri Shaka Provisoire. N'undi mugenzi wawe uzi ushobora kuba ari kwitegura ikizamini cya Provisoire, wamushishikariza kwegera ahangaha kuri Shaka Provisoire akagenda nawe ahugurwa binyuze muri ibi bibazo tugenda tubategurira, kandi ndabizi neza muzatsinda. Turabashimiye naho ubutaha.